Үтө күннен күнді көрәтшілер бит. Бұйылғы үбілөйдәк 2 тыһынча сүрбе 2 сылбыт үтө түгенлерінен онна олус кен далағынақ тәрәхіндерінен умнуллубат бай болды. Олортон бір ураты түгеннен сақа бастықы композитора Марк Николаевич Жирков 130 сылыгар аналлақ сыгый кырнастыр ден оператын Москва коракка көрдөрү, онна Жокускай коракка опера театргар турору болла. Же бу сүді брайыгы бүлі улуға тәриян таланнақ жонун сергетін мұннян, онна идетейбіт профессионаллары ыңыран. Народ күйінен турорбута барыбыт сүргетін көтөкті, онна үйерті, детақпіне сыспатын болу. Онын жүкінді доғыттыр бияқа бүгін студияға бұ проектқа үлелеспет жоннорбут келен оларалар, өджетірбіті кітті білсеғін Кирилл Афанасьевич Герасимов, Сақа Республиканы искусствотын үтелер деятелі Российской Федерации, оны Сақа Республиканы композитордарын союғын члене. Дұра болырым, үтегініне. Николай Павлович Петров, Сақа Республиканы искусствотын үтелер деятелі Сергей Афанасьевич Зверев, Кыл олын атынан национальный үлкі театрын главный дирижера. Үтегініне. Маргарита Николаевна Лукина, Марк Николаевич Жирков атынан бүлютеағы оғы искусствотын осколотын преподавателя. Дырабаларым. Прокопий Дмитриевич Неустроев, Сақа Республикатын үтелер артыға опера режиссера. Дырабаларым. Александр Иванович Алексеев, Российской Федерации, Сақа Республикатын культуратын үтелер үлгейте. Сергей Афанасьевич Зверев, Кыл олын атынан национальный үлкі театрын директоры. Үтөкүнүнен. Альбина Афанасьевна Тарабукина, Сақа Арадиятын шеф-редактора, Сақа Республикатын культуратын үтілі үлгейте. Николай Кондаков атынан Илдархан Бреметін лауреаты. Үтөкүнүнен. Афанасьев Николай Афанасьевич Айдаман, бүлі улуғын культура сайдытын онна народ айымнетін районнаға кейінін специалиға, Сақа Республикатын культуратын туйгуна. Дырабаларым. Сергей Николаевич Винокуров, Сақа Республикатын народын қайыстатын төлі ақылыхеті бүлі улуғын бағылыға. Үтөкүнүнен. Бұ операны турору идеята қайдақ келбітей? 2 сүрбе 1 сылғы Мусустар 10 күнігер Робына Ман Николай Жирков төребіт күні. Ол онына кене сүрбет оғысағын. Беге Москваға андайды тахымнақ конкурс үппіт бұл пианистарға. Консерваторияны күтті бірге. Ол онына Катков Виталий Александровичтен проректор бар, концертный деятельность. Оланы күтті бір көрсүйіге маннық кәпсеті олырын, чай олырын. Кехебет қадар әчі тоқпатық. Жабы білулер үрді жоңғытты. Бұл андайды тахымнақ конкурсы бұл Москва кәлен ұйтағыд. Ана отыру оперында ғаны маннағалар ғыппылогын де құрдық, білі шутку құрдық. Әппіте, оны олы тейті опера дейін қайдағыр әппіте өйбір қатана қалбыды. Күджіктағаны, бұл операны дағана ғаллаққа тұғый дейін. Онтон әхейл 2 сүрбек кехілгі бұл Ман Николай Жирков 130 сағын білетер бұллады. Етен беге республика бұд оробына 100 сылын беге білетер. Әме Мусустарға хүлбе әттес күнігер. Ман Николаевич бола Мусустар 10 күнігер. Онан қайдары бейкі улахан юбилейіне датаны бірге қолбан бұй республикаға кені юбилейгер. Етен бұл Ман Николай Жирков юбилейгер 130 сылығар. Туары сонуну саңаны оңыр бұд кехеден өйгіғана келбіді. Менен анан операның оруққа ден. Оныттан мен білер етім. Тойқына бейгі Ман Николай Жирковқа өлелі әппет қастаған хыл болы. Кені 2 операта сығай кырнастыр қағандағаны, қаннадағаны опера бұхитнан турбатаға. Оны қайдары мені қана келбеті, бұл маны қайдақ тұр ордаққа қайдағы ден. Оны бәбіт күшбітінен. Бұл бейгі 7-15 сылы бұхы күтті біт. Операны бұл профессионал артистер тұр орықтыры ден. Оғынан ба қомай оғығын бұл 7-15 сыл ұстата тұр орылды батаға. Олен бәбіт бұру болынан көрі қаден. Онытта бейгі опера ден ұлара қаным бітбәк болды. Оны қайдар наға қорсын хана кейден тұр орық қаден.
Вот, иннегенен бекке ден билер кихибитигер, воннотон бихику түйеппитигер, бу Прокопий Дмитриевичный устроевка, вот, мен эрибитим. Давай бу Николай Жирков сүйс отут сағыгар, онна тоқ республикот сүйс сылыгар, бу сыгый кырнастын утур оруқ буту хепті ден. Оны кейім аджақан олақаны соғый бұта, бу тугу тәрі деді болы. Кенет тугу фері дені білер болады. Мен токуйдум дед, оны были сразу тора манныга каставата, были бар удобная хох булга. Вот, бу бахалы гериддегенде. Онтон отор осполан баран, че бору болан корих, огына ма гарахан булу сразу тебин дебит. Таксы он себебин дебит. Оны ондук өдөхүн адагенде. Прокопий Дмитриевич, эн кайда хылымыкны тетини? Декете Сергей Николаевич, этен зонигына соғып бұта. Бастан кедекете айбетайым. Қайта оны бәйбіт күш бүтін дебіткер ол. Оны күштер балдар дейді әміне. Кімнәк балдар дейді. Рығыттар балдар ду, күйіттер балдар ду, қорда ақыт ду, туқ бар, оркестрда ақыт ду дені етер болдан. Бірта бар дейді. Онтан аған көрді бет, мен сөбелестім бастан. Онтан тоқыйдан көрі марамын сразу тоқтавдым. Бастан сөбелеспетем, конечно. Олеген болдағына, меқа ол үніне, өлі тақпына әтесігі кырнастыры тахар бытыра бурулу хилдер кала бири туттарамыз биттетти оны агасыллака. Бу Кирилл Афанасьевич так тахарандар, редакциялан тахарандар. Сабусан кала бири беребиз битти, оны гана мен эрде билси битим. Нотатын көрдөмдү. Оны бу жакайлахан операны дүет действиялах, жакайдалахан опера по канонам, по законам опера ролу диннак опера болду. Барта хор боготты солист, аңарда солисттер аксаны 15 ки үнкү бөгөлө, онта таксын күлөк. Аны оркестр он юқта симфонический оркестр болады. Он тот толкуйдан көрім марамын, бастан Кирилл Афанасьевичке дейді, әмін сөйләшті бет. Зонигінамын сөйләхемет жақалуыра қайттақында бұт едем болды. Сергей Николаевич көрдігер білілер бұттыр. Кытанақ тоқ болды де. Ол үнеттен Сергей Николаевичтің Мар Николаевичке үлеспетім. Инегіна қайттақта мұны бәйін білер боламын. Қайттақта әтті 15 сыл тұқары қайттаманы болбаққа тұруғай бұл опера. Демен эме испер бурду көргөр этим. Багара этим туруропун даганы, булаңга да бар эти. Мен батыр туру херта. Ото не бем мен үргүн батыр туру хали бутун бастыгы операны. Ол эми бисепин да багара этим. Даже ол айтыр хилдем биле ариятын лыратым дегенде дугура ариятын. Учталым Петр Алексеевич Шапкин учталатым кинемеха репертуар үйренер эрдаппен бир битер ол дегенде дугуя идея халбытым. Ариятын лавытым. Олим болан бу музыката хаттар hem нахи мелодикалар болды. Мелодияты нахи ете. Инегенем бисекке демен оттон Кирилл Афанасьевич билем марамат каттаңда бу дем болды. Оттон симфонический оркестр театрга бар, оны филармония бар. Профессиональный рыгыттар, хордар барча самый сложный тухата. Оркестр onun күй эпте. Рыгыттар бар булып кому yok биттен. Кордыры бар, кому yok биттен. Сергей Николаевич Петнеттен кор бар, солисттер балды, кому yok биттен болды. Онтон негенем билем марамат приложение урок edем болды. Симфонический оркестр музыкаттан колбура партитураны народный оркестр деген Сергей Кирилл Афанасьевич билеген. Ягын ылдыбыт, онтан толкуйдан көрөмөн Кирилл Афанасьевичтин тохы деп. Аны үнкү театры дейт. Александр Иванович кетидибет диемет. Сергей Николаевич моламыт диемет. Кырдыбет репертуары кайтай бу галерсылга. Ден аны о жакыжык тагы дем болды. Ягын берди. Сразу Николай Павлович дыбыт. Эми ягын сразу хөбөлөстө Светлана Прокопьевна балетмейстер, главный худруктора. Эми хөбөлөстө негана бут катар күчтөр түмүлдө түшлөр сразу. Ол инде бола Сергей Николаевич. Кадр солгут арлан Арлан барды. Сергей Николаевич бола уже художником кытта кепсеп битете. Лена Ивановна Гоголевна кытта. Бәді бүліті түріттәп болын, қайттар уже ағын бербедетен, негеден үші бай, сразу профессиональный художник бар. Оны по костюму болданы Дарья Петровна Дмитриева. Оның күштер бұл постановочный группа уже бар бола түспіті. Оны самый сложного болданы механа бар туақ бұту әрәтеті. Рығыттары түмі. Қанттан бола бұты бұл рығыттары ден негеден бола онда қор. Негеден өлебе сағалам бұта, майыттан сағалап бұт уже мараммыт. Мен Сергей Николаевич бәті тиені ден жондың Сергейтін мұньян тоқбар искусство, культуру лейттер мұньян, оны мұньяқтабы бұт. Оны олық тоқтырдың қолуыра қайындағыны бияқ консервместерін алылар, оны үйретер жонларын алылар ден болды. Тоқ күштер балдыр ден болды.
Онтон боланы мехаттылар, манда бихеха бәбет рыгыттақпыт профессиональный детилер. Кими детамдын? Оны Маргарита Николаевна детилер. Лукина не еще билбетин. Иванова ден это бихеха театр культуры дагана. Бу солисткалабыт, бу аттыр болурар. Амес билетте, конечно, онтон кастинга жоньоннор устубут. Бүйрө көтө мен колбора Маргарита Николаевна төркү билер болдам деп. Билге лабыт эти Криснопонтов Сашаны Сардан ден оператор Аллаха жүдү Сарданын лабыта. Сашаны да, Сашаны лабыта. Onu men emek üçünü labıtım. Olin edetten onu bisebet ondan kolubra kendi onu üdügürakta konservatuvarını bitirip spesialist bollar. Men ha şu kolubra. Nigadan ırıhtları kumuyar bıtıgar sürüm küspet bu Margarita Nikolaevna boldu küspete. Nigadan mı Rumuniyamıt konservatuvarım oldu bu muzgani şkolattan. Eme Olgalar, iki Olgalar, Olga Nikolaevna kim diyen onu Olga Danilovna. Nigadan mı Mustamıt ya Kibotun etti bet. Ancak kelibotun daha masabatı kelide jonlar bağarallar. Bağarallar. Onu bağarallar da var. Ondan dördüncü gün isteyip bet. Bir gün, iki gün ustada. Elbette belki sınmay damıt, уже partiyaların aramıt, kuran golaslarının artalamıt. O pervi pullana, o epitim kurdu 15 partiyalar, ondan pullana jonlara женский голос pullana, jaktar kolla üçere. Главный герой, ona keniyete onu подругата халбарда. Onun atı parti Erjonlar. Onun problemi biten Erjonlar ete. Ondan kolormen biliyor bastan okula bir katı bir şeyler bulan tiyatro opera balet ülkeler kördüm diye. Ben bu doktan kördüm. Çiçeğin kören baramın büyük kolospet emet ibet kurduk ete. Solistlerge dağıdı halbara. Güçler bağlar bulan baran emende bu Erjonlar kolosret ibet kurduk ete. Anıgılet daha karşından sen balay ben jonlar mustubut. Jaktılar koloslar problemi soğukulu çözdü. Ondan Erjonlar bu tür bola problemi, конечно, бар ete. Ete bizim kurduk opera butgar 15 sürüm partiya var ete. Ondan xor boldan. Bu operaga bete sürüm partiya kurduk. Улахан ороллах. Каз действия бар. Ona naha действенный, активный батып онюрдах, илбе онюрларда холбура кордырга болганы Erjonlar korдырга холбура огуру бутык жондар балдар батырдар туспа ылдылдар. Додан қара батырдары балдар, еме тұспа Erjonlar korдыра, онда кыргыттар ансамбльдары бар, тұспа. Онда болағына смешанный кордыр, жақталар оны Erjonlar korдыра балдар. Едіні бартын, түмен салайын кәлбі кейеқі бияға, олаған өңгінің ғырбы кейттен сағымай Ольга Николаевна Корякина болар. Bu klavirga tüherida Kirill Афанасьевич. Итине боллағана bu Национальный Үңкү театрын оркестрын колобро толорутугар итине колобро нотаттан көһөрөн ити Национальный оркестр онюргорон рукканады боллади Кирилл Афанасьевич. Вот хагаламыта ден эти еще Марк Николаевич сүрбебес хастах юбилейгар онна бегети туах собрание сочинений ден үлен хагалаппыт, онно Марк Николаевич хоройбут үлелерин бир сериягынан тахарыакка ден. Вот онно сыгайкырын астыр эме онно түрдүс туумунан кийбите. Онно отонно үлелиги жан уже мен билистаам дети операны. Онно меха Сергей Николаевич эмери бите токтен. Ону мен эме сохойбутум баста. То жетергетинде колобур вообще хуак. Бандык
операны симфонический оркестртан народный оркестрга көһөрөн толорағын дейін. Вообще мен Россия оны Практика оқпылла, практика мен оны мен билбеппин оны бар. Түбәлтә күрдік болар, ди. Ага. Оны болан биле туспамандык нөмердер баллар. Қолы бір қаны bir арияны народный оркестр көһөрөн мандык толорачылар баллар. Онтон 4 жылда операны бартын оны көһөрәһен мен билбет едим. Окутон токуйга түстәм. Жолгынан баратын биле клавир оңор болом билебин. Туох хити опера туох кологоран хорулу тите. Дегерен үрәгә биле Мартин Николаевич Эльбах Үрәләре, народ үрәләре. Он тукар онды комыян. Он ологоран, ол үрәләр ологоран Москвага ол материалы җибаран, он ологоран хуйдактар иде. Олхин ылланара жонга чугас барыта хакалды жон үрәтеннән барар нөмердер этиләр. Олхин мин ана вот народный оркестрга тыгык тактем. Олхин өтөйлене симфонический оркестр туга айылгата тыгын айылгататын, конечно. Народный оркестр киннәр. Оны учеттан, оны ол 10 жаны ол тоққа түбікке түхәнеме оны успейді қанадайды, біле Оннук. оркестр. Хамай тон тугун сүннүнен оңгор боллан, ди. Оны бола клавир ден ете фортепиананан, оны бір үрехет фортепиананан ыллыр күрді оңыралар. Онтон партитура ден оркестрга оңыралар. Оны мен ол симфонический оркестртан народный оркестрга переложение денер оны. Оны оңырдағын. Ол кәнттен бұл Николай Павловичка үппүтім, вербітім, онтон жа үлі хағаланан. Де Николай Павлович қайда қатайан ұлан бараңын әме яқар идде, Сергей Николаевич. Привет, был Александр Иванович Рибите, был манна Сергей Николаевич Прокопий Дмитриевич Кәрен олыралар ден. Онан был ана бастығы зона контент, Антон Сергей Николаевичтің, конечно, сразу ол контент Рибите. Мен был разу хевлеспетим, bir кірі түген бар. Отучы халлата Галина Михайловна Кривошапка, Сахарин народный артистката. Бихами сүрін дирижер бұд еді. Театрға бұл оркестр тоғын үсілла қатарелілер, ол онына хаңа хағалан істақ бітіне. Те осынен бұл дөйдіттен барары ғыдден дейік қаду. Звонигінен жевер келері дейбіті. Тейдім болғаны. Чәмен бұл клавирдардақпын, партитуралардақпын. Онтон нағайыр токуйдан барамын. Бұл саха музыката, бұл төдден әтті ғыллақ Нұргын Батыр клавира бар деді. Онда болғаны төдден әтті ғыллақ бабатақ арғы қойыт бейін сәтті ғыллақ сығый кірінастыр партитуратын. Иккендерін ылан Галина Михайловна туттарам істемеға. Мен ұлты сойдым, оны қайдақ оны атын музыкандар, дирижердар, Қор Кириллов Анасевич ме бар, симфонический. Оны болла сақа музыкадан ұнық токуйдан, наға өрті куйдадым дебеті, оны әнеға күшкерін әбін, бұл екі опера все-таки сақалы, онын болла Мартин Николаевиче бәйтін кенегетер сурьен турар, якутская народная музыка деньга. Я мечтаю, чтобы у народа Саха была своя якутская музыка и якутский национальный оркестр. И никогда мы нагадал ылым, он таққан барамын, ол кәнеттен еті партитура жебер, партитуралар быстарғар, енне қытар. Үнкі театргар бұйыл сүйбет оқсысыл бұд, отыттан таққача почти төрдінші спектакль партитуры бағаны құрген, композитордар бары құрген. Оны аған барын. Же ол түген, бұл именно бұл Былырын, бұл Сергей Николаевич Звонигінен сразу на тебе бір ақсамын, ол партитурарын қостан тағарамын. Ол сыгый крынастыр хытар эбит, Нұргын Батыр мытта хытар, онна ол уруккор раритетный партитуралардан 2 партитуралы ақпын болды. Мартин Николаевич партитуралары хытылды эбит. Онан ити тоқ тияқпыне. Сақалы токуйда таққа осының миннетуары бар дек қанада. Вот, потому что, тем более, аяр жонларға оннаттан ол түген ити эрген кәлем баран бұл кәлен
биһа кэлэн түһэн бу сыгый кырнастыр опера тагы стадия. Мен өрөбүл күннер быһылаады. Ол өрөбүл күн мен жебер барбыт. Прокопий Дмитрий Шерьяжбыта маннык идея проект бар ден билеттен бөлүү улуһун салалтатыттан ага баһылык Сергей Николаевич тахсарытта келер хылга ден опера турарга ден мен амбастан истен сыга еттим да хайдак эсе төгүл катылан эдер опера ден опера турарга ден оннан оркестр нады ден бер ыксатым онтон onu kaydak turura bu. Bihin kübit tiyatrı xanna duje. Onu hok bilü uluhun bile canın sergetin riyahetlerin munyan onu turura kurdu orkestr nadı. Sepçe çanımın Nikolay Pavlovичтің kapsitiyek bin nadı diye tamamdı. Çesep atak onda Kiril Afanasyevich me taksahı diye kapsit bihi uje kapsitiylerini gitahı diye. Çenyakından ımayın sülbek küne Nikolay gün ыңырылынны быт, мияха кәлі ғырттылар, Сергей Николаевич, Прокопий Дмитриевич, Алена Александровна. Чөбі кепсети тағысты, ғылас күн, тоқты күнне, чөбі күн, айын кәлейті болан. Кәлер сылғанты бір сылы хинене біттен болы, ол егер ұспейді бұт дойден. Николай Павлович кемен сразу рейбітім, себіліңін берағым дойден, бұл да, себілімін беребін дейет, онтан Светлана Прокопийме тақай дейет, ұсыралы айтын, аяр творческой тугу бартын кине көрөристер программа бутер репертуар бутер сыгый кырнастыр кирерин денде сөбүлөһөн мен бемирдагым ди булахан бие хаме ситихи болар оркестр бит сайдыргар оннан төн күһүттер кыттар боллактарына булахан бие күбит театр таксытыгар онна бой республика сүйүс сылыгар ден үчөй белек болар ден. Ona men üyeren kötenden diringiste maqtalbın tirerdebin Sergey Nikolaevичка ona bu bugün kıttılaq joğun hergege çaqçı bu ünkü teatrın saydıgıta orkestr küskölelehine ona çaqçı kenetine belemlenen kelbit bileterge pik kurduk bolar. Hami ürdükte hamga taqsahan opera kurduk.
үңкү театрын улаттыралла хадды үңкүләттер, жонуру сохтора курдук. Онтон Светлана Прокопьева турбута. Онтон буланы кинерге көмөлөштүлөр. Пет колледж үрнәшчиләре айылгы ден ансамбльлахтар бит. Ол ансамбль кыргыттары тебиштенге профессионалдар үңкүләтер гыттын кергәттиләр ахан. Бәбис соға бит Аллах. Бу билиулуха колобур боллагади. Атын улустар галан көрдөкө сахалы тыннак музыканнан онна бу оркестрынан чакчы даны канны барар болдун маннык операны даган туруру хебебит. Колобур урут бихибабит театр битигер опера балет театр турар бит боллана маннык усран самодеятельность эме турурун септага биттен бу билиулуха жона сергете таланнагы көһүнне. Оны мәнәгә бул батакты жан серге сохуян, оны мин бәмдә бу 13 чыгылага мустар 13 елы быелгы көрәм мин. Сохуялым, ыллы да хыҗыр курду балалым. Җегәр биле ыралара кехите бетер катынан калыр бит. Сахалы ки струн катын тарыйыр бит. Көрәчи быгытнан. Сахалы тыны берер. Күтер орудum soğuni, gönü süreğim var gibin. Süreğin kanadın sanağırağın, sığcar sürgar görünürün, de hoş verden aybın manağın, korsunun diller o çoğu ere alda uyunan algıs ben yerim. Сахалы тын кехинет тарыйыр бит. Олонлук болан вона тутту хапты сынага сахалы тоғыты режиссер туруру теген барыта ахарычуе костюмлерин барыта. Мен онон кадар бәйін бу операга кийден қалбы курдук болан қалары биккен кихи мәлі творческий аяр таланна жон кейінен нук болары бит. Онон бихин күбит театра улу бу хибереп атын сүгер боллақ бит. Онон еме бүлі сүнне боллаға дейті. Онон болан Март Николаев Жирков онна улу хибереп, Сергей хибереп. Эме билсен көрселлери бит руккаттан. Ол эме түйәттен йылды биде бит ол кәлән баркестер иллите, үнкүһүттер ите сахалы тынна үнкүлери, оны колга үнкүтә, ыт бутун үнкүтә ген женнер баллар. Жоны бихе кижигитинник жаңа тагыстага, жонун сахалы үнкүнү турарга ген бихе хаме мәнә болбата, ол мәнә кели болбакка үйәттен йыллан, айыллан бу сахалы тынна музыканы, оны үнкүнү тахарарга ген бихин күбит театрын ихинен бу опера туран қалды. Онын кыттыс бұпыттан веребін. Сергей Николаевич Эппитин курдук. Мусустар төбетеген деккети Москва мероприятияларын кенеттен. Сергей Николаевич Мунняхаңыр бұта. Мен директорым, музыкальный школы директоры Николаева Анастасия Александровна кытты бар бұппыт. Онны тая ханыбын боллади, потому что Сергей Николаевич үлелидин токары мен кини кабинетигер кинеха обращайся ганаликтин киелик боллам. Он тогары жохун вопрос гыныр болуктактен. Онтан тибиппик кенне кини Сергей Николаевич бейте биле сохуппак курдук кайдагары. Карабастыкыттан биле үчөй байтык саас-саахынан кепсебите бу Март Николаев Жирков сүйіс отут сағынан мандық белі қоңыр орғына бұд, сығый кырнастыр операны дейін. Март Николаев Жирков нучча классической музыкатын төріттәбет Михаил Глинка «Жизнь за царя» Иван Сусанин оператын именно бұл самодеятельность күйінен тұрыр бұта. Олейін бейге онтон қолы бұрылан дейін. Қолы бұрылан бейге бұманы
туруорукпутун багарабыт, онтон бу идеята ким Сергей Николаевич бәйте уникальный идеялар били соотар даганы билдер даганы бокой белбете олох. Жүй байтык били барытын ырахтан сакалан, этте оны бихи сүбелестибит, онна болу жүй байтык бәйте клавирин берде, маны үйретен көр каяди. Аха. Онтон Онтан агаланнага ди. Прокопий Дмитриевичтің қадүрлән кирен барды гитте. Же Прокопий Дмитриевич уркаттан эппитеди. Билевин, билгелеле бит. Онна ким кергене гале земляшка, подругалар детибит, кине хоргулеле театр хорга. Онан билер боламын, ол сенен Сергей Николаевич эттегади, бу жеба профессионаллары турурду. Прокопий Неустроев, ким Николай Петров курдук, профессионаллары турурду бу, тен онна эйяха бу музыкальная школа, биги өттүптен тансамы бүлөттүттен боллади. Профессионаллар музыкальная школага баллар. Бу концертмейстердер туруктара иңинден эппите, онан боллана бу Прокопий Дмитриевич дагы туралларын истен барам мен. Хонна же ол кабинетке олоромун уже же туогара таксара болу ден эреммитим. Маны Питер дегерен булды. Марк Николаевич Жирков 2 опералах, 2 балетта, аны билебит. Колобыр Нургун Батыр жерети, да, олонко, жерети кайсыканан бар боллана бу сыгый кырынастыр кине дегерен булды. Онда тебе бәте биле ити сыгыйга кирбит мелодиялар барда сүлбеһиш 30 сыллакка ыллана хаҗбыт бу саха хәргәр ыллана хаҗбыт норокка ыллана хаҗбыт мелодиялар комитаҗы. Онан булланы ити билгин Марк Николаевич Жирков вияттен көрән оларын астынары болу дияны, потому что кина ямнита барыта 2 операта, 2 балета бу сыгый кырынастыр хетто 15 жыл турбакка ырахан жылгалак опера. Турбакка хаҗҗан баран биле сыгый кырынастыр фильмде бәһис үе, кыргыз үете. Все-таки багар онтон болу, о сенен асыр хаттары көрән баран, жабы Сергей Николаевич көмөтүнөн, оны билүү артисттары, билүү таланнары, эдер итчат, аны туран бары. Эдер итчат, наha рыгыттар, наha таланнактар, наha музыкальныйдар, оны бұл улуспут иннигер оңрокпутун нады ден. Алың күліктер қақалан, қалбаритан көрекпін, көңілі да тоянам. Қалбаритан көрекпін, Час барар опера. Төт действиела жинен наха лохан опера. Бәте тугунан айымнитнан. Айымни выгытнан. Лохан опера. Аны туран буллагана биле действиеларга кыртык кирен кепсиятакка холобур. Нургун Батыртан ари атын соғысы. Все-таки Марк Николаевич Жирков bir bireme horitadı. Hanan körüngütü bir biremege iti töddeni sıllarda xadi. Tödde hatta 2 operanı bitirer. Олақ тұс-тұс бақайын сқалақ. Бірі сығый кранстыр дегерін, бірі бұл олонқо Нургун Батыр. Onun баланы südü улахан өлені ләбіттемеді. Конечно, бірі сүгірен, онына бұл бүлі народығыр, бүлі олықтақтырығар, онына бігеттен хамы сүгірер, Марк Николаевич Жирков бастықы композитор бұд, сақа музыкатын түреттәбі ке 630 сағығар
Кайдах Сүрдү белек болар. Николай Афанасьевич Айдаман жән, отын бу операға бүлүттен бу бен, үлели хиджер кихи бұғытнан де, оны отын бу культурада бары аңа үліға кирдеға де. Культурада бары ахылларыгар аан бастан үліға кирет бер временне ден. Кудрук бұғытнан, усран слаячы бұғытнан кирбитим. Ол хағана саас болырын батчаларга Маргарита Николаевна лағы соғып паккеппіп боллағына меқа соғып жеп біте. Кирен кәлбіп бер тоқта, она әргіп пәкке әрі бейі ондық тұрар болды бұд. Жоны бұлар бұд, бұлар қақтақ бұд, әйін ұсыран сылайчы бұғытнан тоқ жағынығын дейд. Тантығалардан ең чуғастығалардан ең келерді әтаққа бұл оқпып боллағы дейдім. Қандар әміне мейті операны қандар ұлақын бай тоқырды қадаматым. Бір кара музыкалы, туғара спектаклі тұрары күрді ғана бұғыла. Ол ең түрген матықсы білі хақса көмістім, отты өлебәтті ямаран жат оқыға түстім. Иннеден тұран отты қаяқ бұны, түрген байты көбірес бітім онты бұны мен қаяғында тұлыр оқтақпын. Ол ең жат жаттары мұнияғын болды. Прокопий Дмитриевич тақырелдерге. Кастингға қалам барларын. Көрден чекейіне қалан көмістім. Сама салай, Барларын стройдатан кірісті де. Онда қалабына емеген тыппақ тыптен. Мен ұлла бақпын ден. Орун бирбиппит. Рол бербәккет. Бирбиппит. Инеген даулық тоқтаққым да. Оғыда бір бастан түрін чубук ролын бербіттері. Оны өші хөбін тыбыраппын кіті Василий Николаевы кітар қайдақта барысты болық бұты еден. Василий Николаев сүд бәтчәләқ мен бүйіғыннақ. Оны олы қатаммат дейін. Онтан түрін чубукка атын олы коллега бұтын болылы бұт. Аны ойын болаға жетіра кілді. Әбе қайық түтем барамын ұттан. Мен кәдін оны кімді болбап болағаны қайық бұны болар бір дейін. Түрәбі дұлдығым тұғыр дейін. Тана ойын болақ қалды. Gördük gülüdüger kirbetin, sihirten kamerlen, sihir pırtağa diyegini betin, kara buyurtan kamerlen, karısta kalbari vatan. Operator oğuttan men köre hijat bollağım diye çatları kıtı bilgili yer, jonu kadar norutu kıtı bilgili yer kiye bolarım bıhıtnan. Olaq çan kaloridiler olur bu. Barı olaq atıtlar. Iti opera kanitten naha ulaqan kulturalan bu. Olaq olur bu atıtlar diye Margaрита Николаевна. Bastıkı kalbide olur bu pol batıklar diye. Onun naha maqtanabın itinne buttan Николай Петров, onda bu Prokopy ne ustроеп diyen urut bile könleri televizörge körer, bunda attırın ister ki bilin ki nerede tenge vurdu hıcır buttan daha biri aslında bunca. Opera opsiyonu ürdük müzik vallahi de. үрдік Çıpçal. Ürdük müzika olaq ürdük çıpçala. Onun bollağına raha en oltuğuna hanap buluqtaqın. Мен бәм edebinen uçut albın, historia uçut alabın. İnneğinden bu andaydı kendiki hıllarga, bu nasıllarga saydıbıt narodlar istoriyaların, doydular istoriyalarının karatık ağın gören isten bilebin. Onu kinler sünnünen bu gördüğünüz bir 16-16 yıllarga saydıbıt etikekke ulağan Evelin saydılar, omuk doydulara bağlı. Singapur bolun, Japonya bolun, Южная Корея bolun, Saudawska Arabiya bolun. Onu adağın atıtlar. Horok Avrupa doydulara boldunlar. Kinler bastan turan bu iki kayıskan ocakay küske tuputlar ebit. Üyereği onu kulturanı. Ene ganan bullağına bile oluq üyerekte onu oluq ürdük kulturalaq jonu iten taharbıttır bastan turan. Ene ganan bullağına bu jonlar ürdük kulturalaq onu şöy üyerekte jonlar bile toq bar ara salaları barıtın körenler. Paramuşines boldun, tığahestvata boldun, transport boldun. Toq barıga bartıgar söpkülülenler bartın öğret aharalar. Ene bullağına men bu iki bəyəm attan kekke bir yemeğe biliyorlu hüger öğreğe mi halay bitim, altı halı baya. Ene tenihin karatık udumağalatar edim. Ondan bu kultura eygetiger bahalık bolan baranca jingçakçı karatık. Çünkü hatım diyen etiyek bünsüp, doyda dıkına tanbir ettiğinden biler görer ister edim bu kulturalak kehi oluvra araq bartıyar saydılaq bolar diye.
Вот, оннаттан самый главное бахылык боларын быһытынан биһиги улахан чулуу жоннор бутун. Вот, улахан жоннор бутун хаяндаганы аттатан, хаяндаганы өрө тахаран. Вот, биһиги үлер ихтаяк биттен өйдө бир кандык бар бахылыкка бар буллады, кандык бар улус бахылык. Неганан бу Николай Жирков болун, Степан Мынксинч Аржаков болун, Гаврил Череп болун, эти үз геройдар бу болуннар. Вот, үле геройдары болуннар, эти Михаил Андреевич Алексеев болуннар, onu учут албыт. Вот, онна даган атыттар. Вот, баларга биһиги кендики хылларга лаппал үләте биттене тиякпынсып. Вот, архивка даганы, атын даганы материалларга ол курду холобура Тикандуков Иван Лаврентьевичтен андай дугабиллер ученый синтетическая коучукула тарихинене айбыт кехилеякпит. Бу кеһе хәме тук түрдә улахан бу ученыйдыр китте алты хаммат улахан шуе кинегене тахарды бут. Кине атаны ми аттатты бут. Бу Москвага тия кине ата аттанна. Ити курду холобура ити баһалык бир сүрүн эмелете буллады. Бәтин улуһун орионын историятын тахарара дит. Ол онна Тиман Николай Жирков холобура биһиге улуу кехибит. Вот Саха республикатын бастыкы, Саха херин бастыкы композитора, оннаттан композиторы болбакка кини бу культура, оны әйгетигер эреден болбакка государственный деятель быһытнан биһигеме олобура кинени көрөбүт, ол курду олобура кини икки төгөл эти Верховный Совет депутата хери хылларыгар. Ол хыджан бу Саха херигер бастыкынан музыкальный школаларыгын арыбыки оголорго. Олобура хага херигер элбекки хери биреметер ачыктан өлөр буллады. Эннегеннан бу тук түһүрдө ырахан биремеге хепте вроде бы не до музыки буллады, не до культуры. Но кене бу депутат быһытынан республика халтатыгар турорсан. Хаяндаган бу биһиге таланна олор бутун быһыктакпыт ден үйрәттиктакпыт төһәдәгәр хан биреметен хенден. Ол онны киндерге музыканы школында. Интернетте ахатар бу ачыктан өлбөтүннәрден. Оны төрдөн төт сыллаха бу таланнак чөнмөн. Ол егер Сергей Зверев тагы муннян Москвага командировка барар. Бу Саха херин салтатыттан көңүл улар. Вот. Иннегеннән уната улахан композитордары кытта билсеһиннәрен, кинәр кыттыләһән, үдә албагыты культура игетигәр үләнә олар. Вот, албагырылары ол хәҗән ите холобура Генрих Личинская кытта, вот, колбаганнар кинеләр бу икки операны хурьялларды. Вот, Нургун Батыр онна сыгый кырына астыр. Тахна Генрих Личинская ден жиңна улахан профессиональный композитор булады. Советский Союз Бирхам улахан атырбыт композитора. Вот, оны кытта түлеләбиттен холобура эти икки опера музыката ток түһүрдәк үрдүк тахамда. Оны бу профессионал музыканнар, он артисттар, оны ме бигерге тектире дигәнде бу. Именно бу ноталары наһа үрдүк тохта тахамда. Профессиональный өттүнен. Вот, улиһин каяндаган бу Николай Жирков эре таксыктактен өйдө билтен бихекене халбек түлләбитте Кирилл Афанасьевич Шепетин күрдүк. Клавира таксыбыта хастаган кенегете, оны тебихи билән тахаттар бупут, бу тенне бу Кирилл Афанасьевич улахан үтүлә, ул бихекене макталлак, бутонна Татьяна Владимировна Павлова Борисова ден чутого үйрәк министрлыгында бит специалист бар, ул эме күскөлөс бите. Вот онан бу Николай Жирков үлеләре кахандаганы таксалакка туралар бит. Вот, оны биһиге хайдар ачыгынан офсай күйүнен сөргөтәммит. Бу клавирал клавиралара эти балетна сценалара ген тагыстылы. Вот, оны биһиге биләпет балар булыр ләбиттире. Вот, онан холобра хайдар бу командный шөйбатык маннык офсай тылынан булан биһиге эти Николай Жирков бу культура искусственнигер үтөтүн диңчакчы барынан вот тахардак битти. Кинче булахан улу кеһи. Бастыкы премьера вот бүлүгө болду да. Просто Сергей Николаевич бәте деп бите, оннан бу артисттар бихи кадәр эме сүрөк битнән тайбып бу эти 15 жылга турбатак опера эбехәтне бүлүк оракка бәтер. Ите хабыс саңа киноатна тутулу культура жетер премьералар тахпыт. Онан бастыкы премьера онда болду да. Иккис премьера вот бу манна Дикуский коракка Сергей Николаевич Капсетен, он опера театр көмөтүнөн бу иккис опера опманы турбут. Онтон тук парты үстәк тем бар. Ийис кандай бар? Ийис юлана. Москва коракка дойду. Тебер сүрәгәр барады. Барата эредекси бул батаган, конечно. Инде ме кутталдар балларда пандемия мейдигиз бу да чут. Онны кырдык Өлебет неме бурдук катар Кыргызстан халды моменттер балдар да. Долгую барды ырыгытыр. Бу да жан халыктары ден
Oğlar bu ilden halıkları, bebet de bağır ilden halık bütün. Ondan mük saldıra edip hepte. Ondan bunu samay ulaqan dönüm bir yakami oğurbut kiydimin etepin bağırın Fyodorov Afanasy Semenov'e. Konsultan bugün hepte. Kendi jaqa südü bir yakam kömeni ordu diyenibin. Doğru kene algıçtı bugünden onu samay men kene konsultan bugünden aslınlarım diyen toqaya. Kene 6-10 sılanlara attüger. Bu sıgı kırnastırı kodulap dururargar izbekabı kıtta izbekab ustaq izbekab onu konsultan evet. Hepte. Onu bete. Onu bulunanı kim bulunanı Afanasy Semenovich bulunanı şülbeşele ol onda ki niha artistabut ülelebet onu saşanı tolur bu evet. Olim bulunanı bu biha bu operatorlar bu bulunanı ki niha jakal hakimini orta to bar ritualgar. İten epeteti ünkül aras ünküller bana kumgan kötü bu bu sayın ünkülleri o sağında bu sağlabattır bit onu bulan bu Afanasy Semenovich bartın bilen göre helder bit onu qatak tutar budan kaptar budan ritual budan bartın Kini eten sübeleyen amalan hepte. O sana bir bilbep olak beti. Yani bu dığın sağına eninəği periyot bu ete 15-16 süye sağına jondar buldu hepte. Onun uçular keleliklerine hakem olim bulunanı toqpaya. İstoriический Allah'a ritualına abret etnen dinnet Afanasy Semenovich jakal bahan öngölök yani. Дикжик онноттон кини бейт алгычытта быгытнан оны опсын иче. О, күмүлөн болом. Сер түннүгө киги боллага дибит. Барыбытын арчылыгы хыджар. Олмахан ки. Сообудун бартын арыян бер. Арыян берет Bunlar боллар. en bir. Onu bir даже o barbon bakı duvtun mi hatta isper hangi bu. Эги бу сый кырнастыр операттан бытардылары бүгүн декөрө олорогут. Онна же бу Джон көрөн истен халгы эги Москвага тиен, онна ми бытардын көддөрөн. Олок кең артыктары арыян бардакы тип. Бастан бу Мажурков бетин дойду тугар ити кинятынан улахан түхүлгага турута, бу ми бете туспа искохнар техныбын. Чөпчү бу кини төрөбүк күнүгер бир дойдулахтара. Оннотон самы мен сөхбүтүм дем бар. Бу интервью берби Джоннор бу бээлерин кытетебистеңе үлели хиджер, педагог боллун, компьютершик боллун, олог жаак коммуналдык качестватын үлехете боллун. Сыянага таккан бу курдук ахыллан устан ураннан саңаран дегереңи толор буттарын, наха сөхбүттерин олог издугалардан арылдан кепсәбиттери. Оны мен ханыбыне, бу көрдөрөр аңардас бирере улус таланы болбатах. Мен ханыбын бу биги сахабыт норота, бу сыллар усталара бәтин серин туумун, культуратын, духовнан иджи келбите биттен. Той жетекка аңардас бир кехеннен бу бир сылдаганы устата бу толоруллу бат. Биги бу эппитигер камытыгар, биги уюлгабытыгар, нороппут избайын иджайжары биппит. Onu иңерине жер боламмыт. Каннары бу ген код путугар бар болан, бу кемек эрдиhe келбитигер бу жон арыллан, түмсүләк болан. Онна бу Мажурков атын, бир дойдулақтарын атын аттарга улхан бағалақ болан, олус арыллан үрдік стихиләқтік бу опера турда ден. Оны мен соғырым ден бар бу қолыбыр ылан көрдіққа қандағаны улхан хынаға таққа батақ, идетей бит рыхыт тағаны, идетей бит ойықсут тағаны бол батақ жон, ис дуғаларыттан толыран. Онна итене хамай олу курбут мен ханық бар, мен көрәтші бұғытнан ханық бар. Бу национальный биги инструмент доғыла. Қайдағара кихи ухуктатары уйылғатын, білі өссі оғыннаран, білі этергедлі истин ейіне орон, ичіге сәйге ити сағалаға олықтынан, итіне Тылытергер Николай Павлович білеті әбіте, ити Мажурков атынан әті улхан түхілгеға, мен көксүбінен туран әрем мен бұл сағала ичіге сәйгетін біле тұрдым ден. Үрді
курдук. Бу бир дойдулақтарын айыр үлетейін. Оны бу бир дойдулақтары бәйлері толыролларын. Наха чугасты қаз бирди бу толыротчуну, қаз бирди арияны партияны. Олы қайдағары көтіп бәтәрбін түгәрі сыға қалты істебетербин ден наха олық ихиен серген оларын истебеттерінің білеті көрбетім. Онна бу Чопчу симфонический оркестртан бу сыхыры сақалы бу национальный инструментны көспүте, бу бихегеме бай культура бытын, духовность бытын, Мажурков бейте бағар быт, ити Галина Кирошапка бейте, эметинник ыраламмыт ыраханатын, бу бүлü жоно әргете. Оны бихеге бу идетей бит, режиссер бут, дирижер бут, оны Кирилл Афанасьевич бука бары национальный үнкү театры бары толырдылар ден. Онын қайдағара бу кемекердеге келбет бұғылақту ден. Онна тон сылы дағаны аңырдас бу народ духовныхын культуратын хылыгарите тақсыбыта автономия сүйіз сылыгар. Автономия бу сүйіз сылы ден аңырдас те история производства промышленности сәрі болбаққа бу бастатан туран культура бит боллага ди духовностах народ хайдылах ден. Онын мених бар бу улус бағлыға Сергей Николаевич бәйті историкта бұғытнан, оны бу кехида бұғытнан, патриотта бұғытнан чөпчу бу улахан бір егі ылсыбыта. Бу мених бар Андрей Савичеме билеті әбітін күрдік, истерический солықталақ ден. Беге культура бұт олығар, беге духовность бұт сайдытығар ден. Оны антрак кемегер беге народнай рығып бұт Иван Сипановтан ханатын тергер көрдіс бітім, кені маннық денетер. Бу народ бейте кистені хатар таланын беге идети бүт жоммут местетігер тиен үлелен, бу улахан народ бейтін искусствата өрігөйді өтеден. Отон Андрей Саевич Борисов бу улахан хынаға алампатыларын эппетен минеме. Наха чугастығылымытым кені нұроккі терегерекқа народ бар, народ ден. Онон Андрей Саевич бу народ искусствата ден. Отон Чайковская атынан ити улахан Москвата консерваторияға бу Урсалидалах Василий итинне қайдағары өссе бу сақаларын херин аттатан, бу арысые ден дойдуға сақа херин маннык региона бар, онно таланнақ да жон. Аңардас бу бир край республика хегер, өссе улы хегер, төлбелен олырор бу Мажурков түрәбіт бу дойдута бүлі барын. Наха олық жағыл қайды көрдірділер. Онуға бу Россия композитордарын союғын бірабылынетін бірседәтелі, Татарстан композитордарын союғын бірседәтелі Ришат Калимуллин эппите. Эме бу интервью берерігер. Бір дағаны алғағы бу национальный инструмент бу оркестрынан ойнургар министебетімден. Қайдақта құрдық бу улақан өрігөйі ден. Композитор кехеппите. Кенеп битемин билебин бу Захар Степановы, Самойловы, Ксенофонтовы, кітті білген бу Николай Михайловы кітті мен хачуды күлейі дебіттен. Онын бұнаға иннекелі онна уркутын өйдүр республика. Ол ихигер бу аңырдас бу бир төлбе бүлі улуғын бу күрдік улақан барағай сайдыйтын, мен олақ кен тұтта, өссі даған халғы кепсиям ден. Оттын бу Москвата Чайковская атынан консерватория директора Александр Сергеевич Соколов уркутебете ме бу Россия культура министре, ütülер деятель. Кенеп бите бу аңардас сақа норота, сақа республиката қайдақ құрдық таланнағын, қайдақ құрдық байдағын, духовностағын бүгін кехебеға туғылады ден. Эти бүліге тұрды дек олар операда. Очоны атын ұлыстарға бе қайта әтелдерін күрдік қайдақ тоға бейя тұры баттар еден. Бұтын тоқыйдан ағыртықын народный театр бұғыта бар де. Почти қасы ұлыс айы бар де. Очоны почему бы народная студия, оперная студия қолыры бүліге қалды баты. Едебі күрдік, ол же күрдік примером қолыры лахан қораттарға нүрінгіреге ду, алданға ду, қолыры нүрбаға ду. Енді оперный қолыры народная студия, оперная студияна қағабеттен түмікке кәлдеме қолыры бәйім тоқыйдан көріме. Жон әстелерін күрдік народ күйе көмеу күйелерді. Ол күрдік. Жону мұлан өләдаққа қанды бар камерный операларын тұрыр оқасып. Нағалық күз көпін, олақан классическайды бол батар. Мюзиклары, генербы тұрыр оқасып әбеттен түмікке кәле. Почему мы қолыбырас не создавать білген бүліге народный оперный студияны қолыбыра. Жұрков атынан культурный центр егер қолыбыра. Идея он эти Сергей Николаевич не хотел тухти адресны. Тухти аны генә. В принципе, хүрдән терехне эти.
Вот, онуттан биһиге толкудана көрүк бүтүннады, онуттан үтеттүгер биһиге билен турар биһи у кейбит убайбыт Николай Жирков. Вот, өңөтө кени ыйханаты үйеттен араңатчылахына бары булу диханыбын. Онон ити холобура биһе кирер боллагана биһи кыйы тибитен. Билүүха улахан холобур болла. Холобур болған. Якынада мандык опера искусство уйдук чепчалын Маршиков Свейкрен астырын толарандар улахан холобур болла. Атында улустарга диханыбын. Оннаттан кыраттан тақықтақ болы барыда. Онны каға. Этинник норот турута содололахан. Тожетер ордук бу эдер жоннор колор операны туара ырах профессиональный туара. Киһи тийбек убайянылар булла чыпчала. Оперный театрга оперный театрга бараларын толлолору болду колор. Аты билеген эти истен бараннар белери толор бутта жон онна эти истен олор буттаны жоннор биле көрөллөргө бихи курдук. Мин да такканылды не патты жеп көрдүк. Олихин онна кимне кыллабыттырынди? Народ жоно. Бутта народ иттен бу истерге таланнак жон таланмарар улланди. Оннук истеннер колор опера эти үрдүк искусство жон хатинник чугахыр. Онны колор хатинник студиялар үлөлүлөрө боллар. Ачона жон хатинне тахама опсай культурата үрдүк таханга искусствога сыгана чугахыта колор. Саха оператын саха оркестра, саха инструментный оркестр доголлана дейін өйгети жібітпейді. Барата амбастан де. Айттары біле амбастан болды. Амбастан самоединность толары операны, амбастан народный оркестр, национальный оркестр толары. Барата ондық, барата амбастан. Амбастарын күй театры, күйтерін күйлілдер операға. Қайттары барата концерт, сомоғалдыр. Тепеке кордук каракарлаан комуян бу туокка тахарбыккыт республика тахымыгар онтон Россия тахымыгар тахарбыккыт бу кадыра геройды бу курдук мен колобра итини ылынабын. Онна хыжы колобра туоктаганы мен итине туок курдук колобра туохана бу дойдуга таптал. Бу искусствоға, культураға таптал онна бу мен дойдуын аттаттарбын қанлык дейін боллаға де Сергей Николаевич халгы тоқ ганна қыды.
Атон бу операны аңардас билүре жана ден болбакка кастаганы улуус колбохон. Бу холобура республикабыт сүйсыллах юбилейгер бие улахан беле оңордок битти. Кастаган улуус колбохон. Олата улустар колбохон өйдөрханаларын вот колбатокторуна күчтөрүн октурун колбатокторуна тугу багарар сакахере кыян сөбөбүт. Вот онон бу аңардас культурада эйгетигер ситихи диен болбакка бу именно идейный холобура бу даже тохтекөбү политический өттүнен бу улустар колбохулара бир санаа кедилере бу сахалар диен өйдөбүлү өрөтахарылары этине бар диен холобура көрөбүт. Онон ити хирде ашугай диханыбыт. Онан энникитин даганы бу маннык түмсәһиннәр биргөлелер каяндаганы бар болуктыра. Онотта ити кекке көрүлөр идеялар барлар. Вот ити бүгүн даганы кыратып кепсетти бит. Ити тухунан бу профессионаллары кытты. Вот ону принципе толкуйдагык болулар. Вот бердете диетилер. Оноттан сака кехите херек пай кехите. Onu barıtın manlı kapsan astafına. Kadar bar hatammatağına hoşçu toqula. Onu paka sekereke qalları xumbarabın. Ondan barıta tabulanağına, üşügey bolduğuna, birimete kallağına köstön taqsıydı hani. Дик биһиги бу барадаганы Марк Николай Жирков улуу кихибит сыгый кырнастыр диен атырбыт операта бу цена хайдах турбутун тугунан быз ахаммыт ол кистеленген бүгүн ихиттибит бибирибитер кыттыбыт бу жоммутугар сергебитер исүрәппиттен мактанабыт онна кинерге салгы кинер идеялары онна проекттара сайда турдунар диен исүрәппиттен багарабыт күндү доготтор сомоголоху кун онна бары бир сананан олорогун диен үңрабын аныгы керекепсеңи көрсөк кадери